sikhokhe i-order lethi libutho lalacobetelako kulolonke laKangwane liphelele esigodlweni eLitsitsini kuyawenda umsebenzi wobukhosi. Libutho libheke ukuthi liphelele khona esigodlweni ngalesithathu kuleli viki lokhu ekuvetwe induna yalo libutho Mangomeni Nzimanze naye indasi memetelo esigodlweni eLitsitsini. Lalela tilithaba letiphume enkosini. Uyezwana utho kaNdaba emabutho kulolonke laKangwane akaphelele eLitsitsini ngalesithathu kulona leli viki. Lamabutho etaphethe amazembe naboQelemba nanga ke lamabutho inkanyeti inyathi umgadlela wokhololo nabo bonke labaqashe majaha bawakhiphe lamajaha kuyokwenza lo msebenzi wenkosi. Usho njalo ke loduka kaNdaba sempelebeleni ukukhephula ngenjozi igazi liphalale nangamakhala mbhebhebhe umlilo wavutha igakana zokala. Ngani wavutha bomakhonjo kade kwavutha labogobolo mswati ubanti ngoba ugqwala indlela livuso lidlula sesiswini. Kusilonke phandle asize ngamagosi ukuthi balekela mswati ngitshela umntu okwalako into ovulisa imiyakhela kanethi ingabatayo kulomagajagadla sobhuza kulomashikiselo amashimbi akhe lisikhiwa lesivuthwa kulamnyama emahlathi inganalapha khona mswati baKangwane bayasha kodwa basheleta indlini oho kulolifuka ngilabemuka ko lebathi asukuya kwabo mswati ngobe kuyabulawana nembala baqinisile nathi batha khona savalwa nangembhalo sivala ngetinhloko tebakudoda wena phakathi kuyatiswa ke nabo babe tikhulu kuthi lamajaha lamenyetwako baqale kokugawula ugawula sibaya saseLitsitsini usho njalo ke emswazi omnyama kuwalathuli wena phakathi. Umhlonishwa uNdunankulu Russell Miso Dlamini